Vymením 6 aliašských sobov za 12 aliašských malamutov, lebo tie moje staré mrciny už neutiahnu ani hovor. Tie malamuty, to je vec. To má 12 koní, deleno 4. Ne, to toľko nemá. To je 48 noh, to ide jak hovado. Moje meno je Yeti a hľadám Reinholda Messnera, s ktorým som sa stretol v 3. výškovom tábore vo výške 6000 metrov. Bolo krásne sichravé ráno, -40, tak som sa bol len tak prebehnúť a vtedy si tam stál ty. Nezavoláš, nenapíšeš. Škoda. Zdravo, Grga! Šta radiš, bre? No dobro, polako, sad sam u Slovačku. Pa kako ide biznis, dobro ide biznis. Sad sam otvorio kafanu. Pa, otvorio sam kafanu, kako da ti pričam, a? Kako sam otvorio kafanu? Sa pajserom. Šta? Pa slušaj, vamo, sa kim pričaj? Ko si ti, majk tjeve, p***ku materinu, beži, inače čera, Boga mi da te ubijem, Šta misliš, ko si ti? Izvinite, momci. Pa ti, ko ti, ništa nije znaš, pa šta se igraš kući sa mnom, a? Slušaj, vamo, kad će da dojdem kući, će da te ubijem, Boga mi, sečem ti jaja i će da ih pojedeš, a? Majku, jevem.